Kinoyalam ka Muay Thai Association of Meghalaya hapo ka jingalam uba Angelusun haka arpun rio terek jeliu. Kila priang burom mi kisanut kisamla ka jela kibalaya shimbenta haka lumpung Asian Muay Thai Championship arhajar arpusan kabala long nadu ka arpo hadu arpun rio terek jeliu hat Thai Nguyen Province jongkari Vietnam. Kini kisamla kilawan pa yeng haka arpun rio terek rengkat bat shipau tili kitakma ar kirupa bat prateli kirnong nakani ka lumpung. Kini kisamla kilami ikhmat ha kani ka jinga khun ya kari India naka kunhun United Muay Thai Association of India UMAI. Laletan lanti ki nado kat hiarling sun na Guwahati de kinong yalam ka MTAM bat ki bahyeng hasem hadu nongpo. Kisan ngut kisamla kilong usamla bansa nam kerpang war khalau ulayo arteli kitak marnong usamla arstones emsat ulayo kawe karupa bat kawe karnong usamla tebok lang marbanyang ulayo ya kawe katakmar rupa bat kawe karnong kasamla Mary Christine Riang kalayo lai teli kirnong bat kasamla Anita Rai kalawan ra kawe karnong kikerdan ya khun hakani kejinga kop kilong haka combat waikru bat mai muai kiba juat hadu kata-kata bat kiba dawa ya ka bor met bor jabing bat ka mon raikut na kinong ya lekai. Ban sanal ko pau klang kon sapi nga ek yo play mo kal bangi tu ni gesture de ban tha kem ki jinge dengan ke ai ngu lu ya isa ila ba chong i wi chin rai chong i ngi pe su pe san stay ai ngu lu ya ki ba yang sam ba ja ba ro ki ba pun rai lam na ban ta chong i ngi pe hadu shin ka thong ta tai Kon siya po ay project na dolari sumarina do bami kane siri po siya nila elek himeng ipra kana aklam isar nire gajing dua jum isar himeng pa na him nila ya po su percent tatay nila elek kay pa nila ya ra eki medal ta nila ya po su percent ro ang ay ko be pa baro khoy isar badya ka association na jong Meghalaya bagila on shawengi o triang puromi natena airport. Talama jongka Muay Thai Association of Meghalaya ngah ni kum presiden wala da kisketri baki wiki member kim syam laban poi dan rengi priang subhai ki kini khna gi balewan ban simta sha taga Asian Championship kabulong hapo Thaieng hapo Vietnam kabanadu arpo tarik hadu arpun rew dan kalian ka association Indon ni ban priang ki sulong tang ban priang tan ni kijan bat na kalian kisiteo na kalian ka association gi perkre kat bangila deng so bonong ba ni ai ngo yu play terkendra dolari lu sumar ni yang hakani keju ba ceka shwa bangin let hakani keju ba ceka bar hadu minawan phairu ngiju ban pediang bat ban let ru hakani keju ba ceka deng so bonong ngai kublei ru khamtam ya i PNCM bolong kum media person di badai na po kanika nong san hima kublei sibun Hidingdon kijung pi gaba piju penmi sentam yaki kubor jungi na Muay Thai na rivoi na ne bat nasimlor pinjo dena kaliang jongang so sai sisin nga kijing kuble yakini ki kena jungi balora saya kana mi burom wal ada gila wanra tanyu bronze medal ru ri kamdei ke besuk ka bangin yo tang uwei unu tama ha ketika world champ ha ketika Asian Championship tingi don hang ni bansa nam Blaile haka sausan sau pratilo nam ta combat yo kum bronze medal bat kawai crew kum bronze medal ngirang ne Mary Christine kintheng ne na combat sausan kilo yo bronze medal kam kawai crew bronze medal bat kami mai bronze medal kamut Christine yo lai yo priang lai tili medal
nang ta Anita Rai iyo tang ha combat iyo kum bronze medal nang ta ngidon hang ne utei bok lang marbanyang ne gele ka memai bar ka waikru komot ni so sorong menong ba ngilong ba ar ha kani ke memai ban yo yo serbar medal bar ban yo utama arnong ha ka waikru ni u Ariston Simsat kene ro keju ha combat komot yo kum bronze medal nang ta bat ha ka memai kini kide gi memai bu kade bile grup arngut iwan ba ar yo selbar nang tenang tang so benong nakal yang ka asuyan ngi so syaban ai burom sipang wat ladangi long sya kita gi benang duna habroh kiliang ha ka jing bombiang ke jika training ha ka jing bombiang gitar ring so benong bang ai kublei kini ki khon samla ki bora ya kanam ku burom laki le ya ka national laki le ke haki asian laki le ya ka world championship pamut ngijo ra nam ya ka ribat kumju ru ya ke jela bro kowe tena kaliang ke jela Meghalaya na kaliang ka association of Meghalaya association kum presiden teng so ban ai kublei ya chief minister ke jingkhot ju men hakane ya ka arsau trik ing ke association baro kamtam ai kublei sesin yo chief minister sport minister ya ke DSYA bat MSOA ke balai kentup ya ke disiplin jo ke Muay Thai Association of Meghalaya kabanyo ban chimta hak te ketup na kamta kalai pho khandai national game arpo arpnyo kaban selong hau bena jori ladang kapakla dengan so ban ong bang ai kublei sisa arti arjat yang government apo jinglang jong u chimsa budan burom Sri Kerat ki sangma kaba hakatu singi lakran syai uang babun ki disiplin kaba uang atip ba kimdon ni kitar jilekai ringi ai ke burom syaki kila banora ya ka medal la galong ya ka national la galong haki international balaki balong haka Asian bakom terter tena kaliang jongka Muay Thai bro kowe ikular hiunga kum presiden ba kaju kupor kumu bat kum commissioner jong ki referee judges of India ba kaju kupor kum chief clinical director jong ki waikru ngaso benong ngakular hiru bat kini ki kena ibadan hang ni ki senior bro kowe